примен глас четвърти. Ти си вечен първосвещеник по чин от Мелкиседеков. И му рече Господ на моят Господ, седи от моята десна страна, додека неприятелите твои не ги поставя в подножието на нозете твои. Премудрост. От съборното послание на светият апостол Яков, чтение. Да внимаваме. Брача, како пример на страдanja и долготърпения, земете ги пророците, що зборува во името Господово. Ете, блажени се оние, що претърпеа. Сте чуле за търпението на Йов и узнавте каков край му даде Господ, затоа що Господ е много милостив и се смилува на него. А пред се, брача мој, не колнете се ни во небото, ни во земјата, ниту пак со некоја друга клетва. Изборот нека ви биде да и не, за да не паднете под суд. А ако некој од вас страда, нека му се моли на Бога, весел ли е, нека го фали Господа. Болен ли е некој меѓу вас, нека ги повика свештениците црковни, та да се помолат над него и нека го помажат со елеј во името Господово. И молитвата со вера ќе го исцели болниот, и Господ ќе го крене. И гревови ако направил, ќе му се простат. Исповедајте се ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да се исцелите. Голема сила има усърдната молитва на праведникот. Илија беше човек смртен како и ние, и со молитва му се помоли на Бога да нема дожд. И не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И пак се помоли и небото даде дожд, и земјата го даде својот плод. Ако, браќа, некој од вас се отклони од вистината и друг го поврати, тој нека знае дека оној што обрати грешник од лажлив пат, спасува една душа од смрт и ќе покрие многу гревови. Светото Евангелие. Господи, помилуй. Исполай ти Деспота и духови Твоему. Се чита Светото Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во она време сите се дивеа на неговите благодатни зборови, што издигуваат устата на Исуса и велеа: не е ли овој синот на Јосифа? А он им рече: секој од вас сигурно ќе ми приговори: лекаре, излечи се сам направи овде во твојата земја она што чувме дека се случило во Капернаум. Па рече: вистина ви велам, ниеден пророк не е мил во земјата своја. На вистина ви кажувам, имаше многу вдовици во Израелот во деновите на Илија, кога се затвори небото 3 години и 6 месеци и настана голем глад по целата земја. И при ниедна од нив не беше пратен Илија, но само кај вдовицата во Сарепта Сидонска. И мнозина беа губави во Израелот при пророкот Елисеја, и ниеден од нив не се очисти, освен сириецот Наеман. А
a koga го чуе тоа, сите во синагогата се исполнија со гнев. Па како стана, го истера надвор од градот и го одведоа направо на еден рид, каде што беше созидан нивниот град, за да го турнат од озгора. Но он си помина меѓу нив и си отиде. Мир ти, благовествующему. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во име Отца и Сина и Святого Духа. Священства, časni oci, draga braća i sestre, blagočestivi i hristoljubivi narode, Bogospasajme eparhije od vladika Marko. Neka ste blagosloveni danas u ovaj sveti i veliki dan, u ovaj dan koji stvori Gospod, da se radujemo i veselimo u njemu. Danas je veliki dan u koji nas Bog sabra da učestvujemo u velikoj tajni Božje blagodati. Kao što ste čuli u apostolu i u evanđelju, čuli ste da Gospod čini čudesa i pomaže svima onima kojima je od Boga pomoć potrebna. Danas, više nego bilo koji put, imamo još jedno čudo, neviđeno, nečuveno, da jedan od proroka Božiji, sveti Ilija, koji je bio propovednik Božje istine i koji se ničega nije stidio, niti bojao, ni svih ovozemaljskih vladara, nego je ispovedao ime Hristovo i suprotivio se onima koji su bili bezbožnici i koji su verovali u Boga Vala. Zato je on uspio da podigne oganj božanski i da spali žrtvu, onu koji žečevi neznabožački nisu mogli da spale pored svih molitava i bijenja u prsa i paranja noževima, ali kad je on prizvao ime Gospoda Boga Savaota, sišao je oganj s neba i spalio je žrtvu i time pokazao koji je Bog istiniti. Naravno, ljudi kao ljudi, i tada, kao i sada, i kao i svagda, nisu to mogli da razumeju i nisu to hteli da priznaju, nego su progonili svetoga proroka Iliju. Zato je on se krio u pećini i ovo mesto u kome mi stojimo možda nas podsjeća na tu pećinu u kojoj je sveti prorok Ilija bio sklonjen. Imao je malo vode da pije dok nije izvor presušio, a onda je on sišao i sreo jednu udovicu, Sareptu Sidonsku, i vidio je da nosi malo vode u krčagu i brašna i rekao, ja ću nastaniti kod tebe. Ona kaže, gospodaru, vidiš da ovo malo što imam, to hoću da priranim sebe i sina. On rekao, ne, prvo spremi meni, pa onda sebi i svome sinu. I kako kaže Sveto evanđelje, 3,5 godine je bio dok se nije spustio dar s neba, nije nedostajalo ni ulja, ni brašna. I ona je hranila svetoga proroka Iliju. I to nije najveće čudo. Nije najveće čudo što se on i živ vazdao na nebo i da je svome nasledniku, svetom proroku Eliseju, dao svoj grtač, da na njega siđe deo blagodati koju je imao. Nego je čudo i to kada je Hristos pokazao slavu svoju među ljudima
kad se popeo na Tavorsku goru i tu se pokazao i Mojsije i Ilija, koji su posvjedočili da je Bog živih, a ne mrtvih. I tako sveti prorok Ilija ima još jedan zadatak, braćo i sestre, a to je da će doći na kraju svijeta i vijeka da ponovo propovjeda bezbožnom i demoniziranom narodu koji je Bog stvorio za carstvo nebesko, a đavo želi da uvede u svoje carstvo pakla i stradanja. I onda će, kaže sveto Evanđelje i sveti oci, da će tada ponovo postradati i tada će doći parusija Gospodnja, doće strašni sud Gospodnji. Ovaj divni i hrabri svetitelj i prorok, jedan od najvećih proroka, mada najveći prorok i posljednji je bio sveti Jovan, a krstitelj, za koga Gospod je rekao da niko nije rođeni od žene veći od njega, ali u isto vrijeme upoređujući to sa carstvom nebeskim kaže, a najmanji u carstvu nebeskom veći od njega. Što nam svjedoči, braće i sestre, koliko je carstvo nebesko veliko, da ni najveći čovjek ovdje na zemlji je ništa u odnosu na ono što nam Bog pripremio od posljednjeg svijeta i koji nam je dao život vječni. I radi čega je Gospod sišao s nebesa, stradao, bio pogreben i vaskrsao u treći dan i poslao nam Duha Utješitelja da nas uči svakoj pravdi, istini i hrabrosti. Imajmo to na umu, braće i sestre. Mi se često puta smjelo zaklinjemo, ja vjerujem u Boga. Hristos je rekao apostolu Petru, koji je bio čvrstina vjere, ti si Petar, to znači stijena, i na toj stijeni sazidate crkvu svoju, koju ni vrata pakla nauditi neće. Ali taj isti Petar, kada je došlo iskušenje, 3 put se Hrista odrekao. Zato je Hristos ga 3 puta i prozvao. Petre, voliš li me, ljubiš li me, voliš li me, Petre? I kada je potvrdio, onda je rekao, čuvaj ovce moje, čuvaj stado moje, čuvaj izabrano moje. Dakle, Sveti Duh, dok nije sišao sa neba, u vidu ognjenih jezika. A zašto u vidu ognjenih jezika, a ne u vidu goluba ili nekoga drugoga znamenja? Zato što je Bog u početku stvorio samo jedan jezik i svi su se ljudi razumeli, ali kada su pravili Vavilonsku kulu da se protive Bogu i njegovoj volji, njima su pomiješani jezici. I zato je Gospod poslao u vidu tih ognjenih jezika i kaže se da apostoli na čelu sa Petrom propovedaše i razumeše sve jezike onoga svijeta, i Miđane, i Periđane, i koji su bili iz drugih okolnih zemalja Jerusalima. A s druge strane i Petar, koji je dotada bio u strahu, izašao na propovjed i krstilo se 3000 ljudi. Dakle, bez Božije blagodati, bez Božijeg Duha Svetoga, koji nam Bog daje, ne možemo ništa činiti. Hristos nije uzalud rekao, bez mene ne možete ništa činiti. Zato uzdajmo se u Boga, uzdajmo se u presvetu Bogomajku, uzdajmo se u svetoga proroka Iliju, uzdajmo se u sve svetelje i ugodnike Božije i mučenike i stradalnike za vjeru, pa će nam Bog dometnuti vjere da će blagodat i milost i mir od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista biti sa svima nama u sve dane života našeg.
Господи, пред Господа. Господи, Славите со нас да го слава Твоето, пречестно великолепно име, на Отецът и Синът и Светия Дух, сега и всекогаш, и во вечни векови. Кои сте огласени излезете, Огласени излезете, кои сте огласени излезете, да нема да гласените, а вие верните. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи помилуй. всекогаш и во вечни векови.